Ljudi, dobrodošli na moj novi video, sa vama je Prince Jacob, brate, evo ja se nalazim u Lidl i sada idemo da vidimo kako nestaje sve što ima ovdje da se kupi, znači vlada virus, ljudi kupuju pune korpe, idemo da vidimo, ajde. Evo vidite, znači kako ovdje ima, ne znam, ljudi mnogo kupuju, znači sve nestaje polako. Da. Evo vidite mene, ovdje je prazno, sve je prazno. Plaše se ljudi virusa, ljudi, znači tovare se, gledajte, znači sve je prazno, sve je prazno. Neka bude kako bude, a znači prodavnica je, Lidl znači prepun, ima puno naroda, znači čekaju i red napolje, se čeka. Ajmo dalje da istražimo, da vidite. Znači ljudi ima puno, znači virus vlada ljudi. Ima puno vlada. Plašim se da me ne izbace napolje. Tovare se korpe, puno. To će vidjeti i sami. Ima pakala ne? Evo je to vidjeti. Kao što vidite i sami, frižideri se prazne. Znači vidite, frižideri se prazne, znači polako se roba prodaje. Ljudi u strahu nose rukavice, maske. Katastrofa je, znači. Idemo dalje da vidite. I tu gdje je hrana suhometnosta. I ovdje se troši. Znači ovdje sve ne staje polako.